هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها خاص اللہ ذات تاس پیدا کرے دیو جنسنا اور پیدا کرے دے جنسنا بی بی دا دیو پارا چرام حاصل گئے تا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بهم نار کلش دے یو دیشی آئے سرام حمل والی اغا حمل اسپد مزیر عزیز سرد لے حمل نام فلما أسفلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين نار کلش رات رنشیم دعا غاری دا اللہ نا شرف دلیلے کراکتا منتا روغ موٹ بچے خامخا شب منا شکر گزارستانا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما نار کلشور کے اللہ دی تروغ موٹ بچے جوڑی دی اللہ در شریکان پائے بشی کی جلہ دی لور کرے فتعال اللہ عما یشرکون چبد اللہ تعالی دائنا شریع غسر شریکان جوڑی ایشرکون ما لا يخلق شیئا وهم یخلقون ایدی شرکی آغشادران شنشی پیدا کولے سشے آغی پیدا کرشی ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون اور طاقتم ندری دی سر امداد کولو ندخل دانو مدد کولشیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور کتاسو اور آبالی دی لرا سمیلارتام یا ہدایت کولتام نشی در سیرتاسوتام سواؤن علیکم مدعوتموه ام انتم صامدون نو برابر دیستاسو حال کتاسو دیتا واس کوایا کتاسو شبیئیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقیننا کسان چتاسو ترا مدد شوائر اللہ نسیوان بندگان محتاج دی استاسو غنتام فدعوهم فلیستجیبوا لکم من کنتم صادقین نوازو کے دیتا قبل والو کی استاسو داواز کتاسو رشتنیے الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها آیت دی اختیشتا شکر دل کولی شبائیم آیت دی لاسو نشتا شنی والکولی شبائیم آیت دی سرگشتا شری دل کولی شبائیم آیت دی وگو نشتا شاوری دل کولی شبائیم قل ادعو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون وے بسرا مدد شوائے دیکھ کل مددگارانو تا بیا زمان خلاف کی چلول جوڑ کے مالے اس محلت مرا کوئے ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین یقیناً بشکون کے زمان اللہ اغزاد تے چرالے گلے کتاب توحید سرام ادا اللہ تعالی بشکی دا سنکان والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون واکسان چتاسو ترا مدد شوید اللہ نسیوان طاقت ندری تاثر مدد کولو ندخل زانون سرا مدد کولشیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ کتاسو روبلے دیل راسم خبر طرفتان دی سنویم وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او خیال کے تپلی چلی تاتگوری او حال دارے چلی نشلی دے سشیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین عمل کواب ما فیوانے او بیان کوادنے کئے او مخڑوادنا پول خلقنا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
انہو سمیع علیم. او کورسی تا تد شیطان دا طرفنا سوسوسا نو پنائی غوڑا پا اللہ سرا دا شیطاننا یقیننا غہر سوری پارس عالم نے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یقیننا کسان یرکی اللہ نا کل چورسی دیتا حملہ شیطاننا نیاد کی دی اللہ لرام دو کی دی لدن کی حق لرام وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. اورونا در شیطانانو راکاگی شیطانان غیل را پسر کشے کے بیائی حس کو تاہی نگئیم. وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. وکل شترانوڑے دیگرا موجد شری غاریم دیوے ولے دید زانن جوڑا والا. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي. تو یقیناً تو خطاویداری کم دائے چوہے کے دیشی ماتا زماد رب طرفنا. ھذا بصائر من ربکم وہدا ورحمت لقوم یؤمنون. دا قرآن دلیلنا رنا اور کون کی ریستاسو در رب طرفنا اور ہدایتم دے اور رحمت دا قوم لرچ ایمان روڑیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او کلشی لستلکی قرآن نقوکی دے حق تعاو چکشائم دید پارا چپتا سرحم اکریشیم. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. آیا دوار رفل لرا پخل لگیم پاجزے او پپٹام پاجزے او پیرام اوخطاند جہری وینانہم و سبائی وقت کے او پماما اور سنی وقت کے او مکے گا دا غفلت کو ان کو نام. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. یقینا کسان چ پنی ضرب ساریم لوی نکید اللہ تبندگینا او پاکی وئی اللہ تعالی لرا خاص اغتا سیدے لگئی.